Okushaba okuhirwe Reverend Father Deusdedith Twesigomwe obwabirajwe kiri Archbishop Lambert Binumugisha amukoro gwo kuhamya abana bari kwinganiga nomwe al St Peter's Parish Rwensinga Nyakitunde Isingiro South. Oguhona nahiga abantu okushashanurira batari kwebase ngaro nko kwebitaba birukwera birukugamba n'abahirwa aboro umutima no basa kumuryo mukiga oyine bito ineza fa oyineza kikonka umutima zero ruhanga to kumanya ko umuntu kwereza ibonogora abo bine to kwereza hanga habyoyine. Father Ambrose Asimwe bwana mukuru wa Rwensinga Parish habwira abazire ngo bwo bari kushemesa abana babagite okubegese dini babone ko abantu bo mu gashenyensya. To me, Father Ambrose ebitendo bibiri nibyo tushobora byo kwigura okushemera umusoro. Nibyo tushobora ebize kwigura okureba kwataha kubwireko ifunze. Ubwo bwa batabasize kuzicwa kwishomero utakushimwe okukwega edini nibahaza mutaro handi hantu ari wakubaza kutongera resources za free okwiyaho kubitendo bibiri. Wo mnyishengero hereze kutora nabwo Isingiro South ayihanankiriza abantu kureka impondano yo makere kurigira abana bagira umuraro mubi. Nibashaba kwitandara na munonga impondano yo maka. Impondano yo maka esise munonga abana bitwaba. Omwana naruga ishobora kujyamuna ayikubaza bati ayikubaza batabazire ngakandi gafika ishoka kwikomuka ashange bose genije. Omugandi abejyana na batano babahereze kandi babiremba shomero mu makanisa gabo muri Nyakazi Batisi, Nyakashaka Tisi hamwe na Rubenje. Mubegese ubutanywa marwa, mubegese okushabana babureke, mubegese okushaba, mubegese okwikereza, mubegese okusasira. Imame inengofira mugende mwegese abantu. Yes. So bari kugonga bafunga cyane bitazirechi ebe taruko kugonga so abanye kazogori murongo ramenje mamwe kazuba ari abantu benshi benkuto ekiko murongo ati max zoyiremo ekiko ndibyetegirizi uyetegirizo. Omukoro gukorirwa kanisa ya Kitojoruro Evangelical eri kushangwa mugombora ya Rubenje kandi abahereze mishomo yabo bahirwe certificates. Bishop Robert Mwesi waye bembiro mukorogu ntwashabira abajire kugira obwesigwa bakabona ko rumurimo gwarhanga kurungi. Okubura n'ukumwe ukamara gamati akwakore n'ushobora wayika hari haro mukama naza kureze mutwara 5 ebye kuko mushomese ataka tungire mutwara 5 yobona abanze yakora. Kandi abeji baruka 45 erizoba batungukujwe kwa certificate omusiyology kandi twenda kusimaranga bwo mureberezi Bishop Brazil bitakatahire kurwa busheni babira hamwe nitwe okutraininga abahereza abo kumara umwaka gone. Abahereze mishomo yabo basimire mukama bwo kuba basaba kayiza kurungi kandi baraganise kumhereza batine buryarya bwona. Ubundi abenyine okundo kushobo kunyine konka kama nbiremba bazi nashoma certificate yebukwate nebyedini okubba mukungu umukuburenjiri urashemirirwe munonga kandi ningarura hange kitinisa okukiriza ikiyaraganisa magaraganje funa certificate musiyoro je mu Bible mweni omutima gwanje guhire yo kugira ngo mukorre ombwiro kubasika n'utabasika. Amakuru agasha kwa Juliet Charsima.